Hvala vam na epitetima kraljica i kralj, od sad nas tako potpisujete. Lijepo. Dobar vam dan iz sunčanog Zadra, za razliku od kolegice Ivane, nama je baš lijepo i ugodno. Tako je, odlično nam je, ovdje smo na središnjem Zadarskom trgu, ovdje već traju pripreme i zagrijavanje za večerašnji doček koji kažu da bi mogao biti najbolji dosad. Ako ne najbolji, onda programom najbogatiji, tako je? To je sigurno. Evo ovdje iza nas je već i pozornica, dakle na ovoj pozornici nastupaju Pepa Matešić, David Ricov i grupa Kanela, no to nije sve. Na forumu Zadarskom imamo malo džeza, Black Coffee, Elena Stella i Zadar Express, ali ono što je ljudima najzanimljivije, ono o čemu svi pričaju, cijela država, to je ovaj hologram Michael Jacksona, jeli? Mi smo sinoć snimili probu, pa evo nadam se da ćete to imati prilike malo vidjeti. Vrlo zanimljivo izgleda. Počinje u 22 sata. U 22 sata počinje, pa evo poziv svim Zadranima. Mi smo ove godine hologramski grad, imamo hologramsku božićnu jelku, hologram Michael Jacksona, možda budemo imali u novoj godini hologram gradonačelnika, nikad ne znaš kako stvari idu. Mogli bi iduće godine, tako je. Neki će doslovce utrčati u novu godinu. Škola trčanja priređuje novogodišnju trku, start je u 23:30 na pozdravu sunca. A sve će naravno kulminirati velikim vatrometom na Zadarskom forumu. Da, kažu da će ovaj vatromet se moći vidjeti iz cijeloga grada gdje god da živjeli. Neki su već dočekali novu godinu, to su djeca na Zadarskom klizalištu, točno u podne, malu novu godinu su dočekali, a neki su imali i doček. Da, ima ljudi u Zadru koji dočekuju staru godinu, vjerovali ili ne, i nalaze se s nama danas ovdje. Vjerujem da ste za njih već čuli, jer onako česti su naši gosti. Konje i Vleke, evo u ovom prilici njihova pjevačka skupina koja samo čeka trenutak kad će pokoriti cijelu hrvatsku estradu. Tako je, ali prije toga oni imaju jednu posebnu poruku za Dida Mraza. Za Dida Mraza, pa da čujemo poruku. Pismo Didu Mrazu. Može. I to su zapravo vaše onda novogodišnje želje. Da, i onda posljednje pisma njemu čast i vladi. Dragi Dide Mraže, junače vrli slavom ovjenčani, orle nebeski visin, u ovom istorijskom trenutku za našu domovinu, hrvatski narod, ne, hrvatski državni narod, ne, hrvatski radni državni narod šalje ti plamene poruke tebi, našoj vladi, koja danonoćno bdije nad našim poljima, selima i građanima. I kad dođe do strašnoga boja, ti, Dide Mraže, i naši naši političari tirat ćete dušmanina kad će jat orlova, rebac, nebo rastiruje. To je poruka za Dida Mraza, sad ćemo njemu i vladi uputiti prigodnu čestitku pjesmu. Naravno, prije toga mi moramo uputiti svim građanima, svima isto tako čestitke i reći sretna vam nova 2016. Evo u ime cijelog HRT centra Zadar želim svim našim gledateljima, slušateljima, građanima, sugrađanima, građevinama, svima sretna i uspješna 2016. godina. Naravno imamo prigodnu pjesmu za to, tako? Evo pa predajemo čast našim dragim današnjim gostima. Uživajte, jer ovo ćete vidjeti sad i ko zna kada. S ovom pjesmom računajte na nas. Ti se kunemo, druže, Dide mi, ti se kunemo, druže, Dide mi, ti se kunemo da sa tvoga puta ne skrenemo. Druže, Didelju, bičice bijela, druže, Didelju, bičice bijela, druže, Didelju, bičice bijela, tebe volimo, mladina cijela. Druže, Dide ti, narodna diko, druže, Dide ti, narodna diko, druže, Dide ti, narodna diko, tebe volimo. Ti se kunemo, druže, Dide mi,
ti se kunemo druže dide mi, ti se kunemo da sa tvoga Bog, da ne skrenemo. Srećan Božić.